Cobra Force Thazin Bana Manipur law and order give film forgotten Bana forgotten Bada Chow Namating Wigani Haina Kogi Home Minister Govindaski Wafom Tamlaki user Masi Kogi Mamangasu Kogi Kayagani Cobra Nintina Commando Chomlo Masi Manipur Tungakibasu later news Haribo Wafam Masi the law and order Matang the Kogi Home Minister upon Bigi Wafam come on time. Manipur actually lady mamang ye discussion sing the way adum thamja kara gi viewpoint isi gi matang sida Manipur da leiba issue se law and order gi issue nate political issue ne political problem ne ko an politically masi resolve to bonatana prithvi da leiba army punam la asu Manipur gi law and order se masi hata phakra nate maram di leiba army sing aduna leiba laiba sing aduna moina cannot talk about when insan crime yawam yawri adu gi the freedom to adu no maram kan live ko commando la e khalo ko batare la e khalo moina thena du si kana kano moina thena ba pami si kana kano adu Manipur people na thena ba pami si na kana no ani si ga so ba contradiction am lai ri law and order gi problem na te Manipur le se political issue ni na high se political resolve log draga di ko prithvi de lai ba America gi Pentagon gi army la asu ko ade German gi army la asu Russia gi army la asu kashu oi gi da bana te Manipur gi phio ma sidi ko mutha khara lai bak si lai bloi mutha mi si lo hato khara mutha khara di khangdre ko adu no wa mani adu na tra ga di lai ba po sidi hai ba la ka de ba pa gi forcing do adu na protect to ba adu gi political agenda ma yaw ga la e ba adu gi political agenda do hek lai di bok di adum akhoi sida conflict tum lai hi ne ba adu gi political agenda do yaw da kan du da law and order gi issue ne na mo treat to nga ma kan du da adum problem solve to ne na khalle ba Manipur da lai ba issue si law and order gi problem na te mo na law and order gi issue ne na always interpret to no one e ba ko any both khoi gi ruling and the opposition ani mangna but actually it is not that case political issue ni aduna maram mo kanda masi aduna maram mo kanda any force am la pa kanda moi the political ideology ama moi the political kaino ma injector ga indoctrinator ga la ebo ko aduna maram mo kanda madugi moi political aspiration dugi madu ta no hona ba thokpa conflict ne bo ko thodok pa ama magi wana te bo ko aduna adugi political indoctrination do adugi political injection do aduga lady ba general aspiration of the Manipur ki people ki aspiration no khena burina contradiction do thokoi wane ba aduna law and order gi issue haina akhoi min to bi yaro e ko haidi haidi sing do purely law and order gi issue na te ba political problem ne ba aduna politically resolve to bona tana there is no option ke su leite ba aduna haidi ba si khoi loi khang na ba poni aina haibi wana te loi mayam puna any ngawai hojikti hai wai gi tre Manipur da han ba lamba governor sing kai sing halam dai matanda Manipur gi leiba problem se law and order gi issue gi situation political law and order gi issue na te political issue ni ana politically resolve to go da ni ha magaloi han gi bang atene general khangdi ama khangdi live Manipur da lam mayam se hojikti handak te ma chahi khara si di madu ta tar khidre ngawai khoi ngawai de mai loi haira me adugi pot mayam sing duni aduna adugi problem do hojik dum leiri loi ba natre aduna law and order gi ngak ta ba haidudi government gi wari ni adu government na mokoina saugat pa political magi aspiration ama leiri e ko madugi aspiration duga katarik thokoi wane ba aduga leiri ba agency sing na madu law and order gi issue ne na madu highlight tong na hona ba wane ko adu posi kha aduna bu state da hali ba misam taru adu ada sire phang mi mayam sing adu khang na hekda mi ka phajal luraga tana mai phab thadoro ko nongal ga phang ba ya bro adu ko no process tar phang draga kai thamino loi khangi wa na tro adu bu kana na ka do gi phang ana ka do no do bu khang na bu wane bu akoina leiri se under political pressure mai makhada khoi ji khang ga leiri bane khoi leiri ba popuna makse khoi gi leiri aspiration amata yaw da bida kana go makhara gi political agenda gi cover up na umbrella na kupsala kana khoi thami bane bu ko aduna adugi manung du gi thok tri bok di khoina high ba pressure dum khang ga leini thokpa ngam de puti adu thok na ba hona gi habisin khoina hona ga da ne kanam ta na mai ke no lok thu oe bu ko ana sigi posi khoi munna khamai na ba ta ba aduna khoi future movement khoi future political agenda di hari ba posi oi bana tana atopa ka shulambi laite na idi smai tham jamna chumba famne za thambi ozablo shalakpada koigi